Күгешри Бичурин дада паянхи самана музейра евышсем дада ибир ятпа пэчик скульптура курави ушилче. Она Вячеслав Эткер Үнерчич ваш республикин культурында вади вишлещения хыйын шаврач улне халана. Тибілдер ішлі хайлавне тебелел артна, уншине ваттызен елыбе элем шакна, курава ушма хадыр. Вәшехерри сірліх ятлы эш манжын хыние вергенетика көджібеге хтет Вячеслав Андреев Эткер скульптор. Аялды тинжебе, шүлді тинже, аге байланать. Аялды тинже, ол евышите кудынла юзет, ол перенезізем, взем шырайне гаяшы, клеткезем шырайне гаяшы, а чунезембе, взем шуеле гаяшы. А шүлді байы бара, тада перен ажазем шене хунав, шене бурныш, турат хышын, турат хожынать, сыбык шене, сыбык шеднет. Вячеслав евышран терлігілебесе мұсталас ішпе педагогика институтен үнербе графика факультетінде врене жүхнех кысклан загайны. Иленеве адя жүхнех пушланы әнде. Аслашы хумас аваланы жүхне сава әнден күтраланса тухаган турбаса ыдарай месынаны арчинача. Үнерде тибызык врендегене вара Федор Мадуров паллы скульптор. Федор Иванович евыш пашление. Ол кушне хупса, шенбек пурды бала күлебек асма булдырать. Шауна курзан дешін асыл бұл перетыткынланы хэнь пулдарулы хебе. Ебір бұрде шамба чирлезе кайын. Чываш художники сен пірліхен пайдашне, шаврашул ядебе саламлама тилай эштеші келіне. Весем нумай куравба пленера пірле худшыны үнершін бұлдарулықне шүллі хак баджыш. Хюхім гүлебесен авторы патшалық саказы беде, уйрым шинзем итні беде, тәрлі лабама, ажабыжа выляган вырынзене, евіш клеткезен бейлемледет. Алы бұрсан темде ғасагларма бұла кейбір, анжақ еткерін пілдерішләжісем, тыван халықын тінже көрімі мифісембе, халабісембе шихынны. Историре палы ерхы варны сынарсемде бұр. Хырны евыша шапла чем барса, малалла бұрындар атвыл. Евыш ол мына үзет каран наказаш. А икимеш вырын пурныш, икимеш пурныш пама, ана үнерже. Шин анжақ пама бұлдырады. Ағалден мар ебір білепір тінжібе, шамбек палы ебалазем евышранду незіне. Керек мілі ешінде хейн майы бұр, евышынды хейнен чуне бұр, шау чуне тупма білмелі де шауна хиттерленігіна ажашласа ғыдаласа денбек тұзап дермелі. Вара бұл чуна чун керет, унзыр бұлмаш. Керек мілі еште ол хейне юратныне келіштерет. Енженде мінге бұлен тавас дедін бұлзасын, малдан шау шуғыша чуналартмала. Шау чуна шуғышлаза веретсе қыларза, алба уже күлеплемелі, унзыр бұлмаш. Вячеслав Эткерін иге ажада твадымынук. Ашын нішне ывылым алаладысыны үтіземшінде курымлы тәсліх. Асла ромын білніне кешіне евренсе бірзаңғына халықра әмірсерен бұхынны ұспа ұсталық шухалме. Ал өшлезе гайдыр дезен тұмба ішімен бұшларым. Шықлыш туза, темде туза бұқса. Вара бір вону жыл жетсен, евіш касма бұшларым. Атешне курса бачекренех ман евыш пайшлес келетче. Эжи мана кележет, волдамана юрадать, трандарать. Уяв кашне ишле ялдырыхинден келіне сине би фольклор ансамбле илем күджі. Халық пұлдарулығынде бұрнаган юрысен тарын зымахисене тынланымай, скульптор малашлық шинден шутланын дойынжы. Утмыл жол, пурныш техімне оннан зайлзе, тебір картлашка шине хайулын ярзабысмалы тафыргына. Маллахи удыме мілі удымсен болашы. Вот шавы уйдура. Яланах, вот ебір вечер шутлапыр, шене ішсем кашный гун ебір шене хыне бірлі план дватпыр, мін думалы жинжен, мін шоқшлаза, мін пұрнышламалы жинжен. Вот шавы. Бичурин дада паянхи самана музейра юбилей гураве ага ойхен вишіміш чен бөрі. Чваши Вали Марина Корягина, Виктор Степанов.